Musta mga katkat? Ako rin si Alam Garcia. Today, tudluan ta mo unsa ang pagkaon og saging. Yes, you heard me right. Saging. Nga naman, you ask? Para di mangutanay mo mga miga og laysyo ka di! Karong dato na ta, kailangan makabawta sa proper ways of eating, especially eating a banana. Katong herb of pata sa una, ingon ani rata. O, di ba? Patay gutom. Dili na ta mangin-ana mga bes. Iyo, squara kaayo. Ang uban dira, digid matagong pagkaburikat. Burikat. Kung mukaon og saging, murag gyud nakakaon og Pinoy di ay. Ang tinuod na lice, ingon ani mo kaon og banana. Ana mga kitty cat cats, better be informed. Lisod na, makita ang imuang squaw colors. That's it for today mga kitty cat cats. Tune in for more life tips from the one and only Queen of the Mountains, 22 años de Gabakayan, Alam Garcia. Keep climbing. Good.